lấy xe Christui rai mi ping sai cura Christui chinh đi cả hai chi nó thùng sai cura lấy chinh đó nô achu 18 Sunday kami on hili achu we readings we matangli ili la reflection share samilo da adam kami we bang iwi ring pa kala iwi ning si kachung kami dale re mai thui da itum na first reading we aina phairum sai Isaiah ka bigsang 55 verses 1 to 3 Chili itum na kapa sampangai Warren itum psychorally kanga hot the invitation of God Warren itum li sila na hot le Rizang da clay natum psychora iwi ngalem li ralo ina natum li magatanga karing way tru mira Thai jam da clay natum psychora iwi ngalem li ralo ina natum li magatanga karing away kasakaza mira the aju first reading li itum na kapa sambang vare way legacy ji kaya hakla le sila na itum psychorally kipa khali ka differentiation malela le sila na invite satale invitation jili zangai ka mazangai kla ji ijawi choice na iwi choice li khlene mikumu aksada itum okthui hili kasai sak hi tarka sala khawai phusali rugajang phusali kathai gajam khlei wiwang itum mikumona ngalang zala kaina chotla kaina otsada phusali kathor samphang sakai rugajang wan sakai ji physical satisfactions what about our spiritual life lakhavak liyang ka itum we mangla rin we bang kasakaza katha dale phusana rugajang thada kala phusana kathai gajam ji thada mangla rin lila iwe mangla lila rujang lakhawe mangla lila kathai gajam lehawe mangla li rugajang ji tharan mangla li kathai gajam khalei ji tharan nana noi phusali satisfied sa khami jada na ina manglari noi wang sami kham sami khla that is the question Jaina aju first reading hiaina itumli remind sang sakai Jishu na itumli invite sai itumli ngkhode awe kathara satkhang jili razang ana khikha man makhoila magadanga kharing we kasakaza mirada itumli kathara bible li aju itumli ngotale the best example is the present situations or one way situation covid-19 we maramli mi chungkhana o mi katung wana ngaji ngajangda okthi Oguthuya adamne ili magzang sangmara ili effect masang sangmara or covid-19 we na is safe sara da mi kachung khana care khoi lakha or safe sa khwai hot na dale doctors nurse ka them ka sang bing ka tung na ari phasok khwai atam ka sang ka ngarar pam dale ji itum pusawi wang safe sakwai chitaka maina na ina iwe mangla rin lila ngarai chai da interest later care sadaka hot nasi gajia na imusuila vare we legacy chili adam gajida lejingi gajine vare na invite gasajili
Vrena Kang Hotili na ila Masuila Wajang Songi Kajine. Jena Aju reading na reminds sa the legajiva. Pusali in the care of Quijata, Kala Pusali in the Tor Kang Sakjitata or Ring Pa Kang Sakjitata, Yui Mula Rinlila, Chitata Raigajaya, care Quikavai, Kala Torn Sakavai, G. No Eklatan of what Naki Kitchen. Chitaika, Vorenang Sitkahai, Umramji Maswila, na ina Kazang Sampungra. Vorewe legacy Maningla, Kipaka, Wipungshap, na itumli Makan Baimane. Jaina. Aju, second reading here, Natumli reminds Sang subtly. Nobody can separate from the love of God. Kasakawawe legacy Jaina itumli Kipaka na Mangateng Sakrar Mane, or Kipaka na Maklang Sakrar Mane. Na ina Warewe legacy Jili Nganintita Lehayaka Kayaka Yangasi Mira Salala Kayaka Kakanang Kagaza Kajot Sambang Salala Warewe legacy Adam Guchita Iwi Mirinli Lejingra. The best example is Jesus himself. Jishui Mirint Jina Itumli Kamata example Sara. Jishu na og Twili Krahi Awiwang Kanahawai Kala Awe Aming Pau Hawaii Kra Maning. Ana og Twili Rada na Iwi Mori Viwang na Iwi Zak Mai Kwida Krustongli Timi. Ana Higata Sagashap Pangshapi Kali Sambang Kalajeka Kasak Wawe Legacy Kasak Wawe Sok Me Kasak Wawe Kangajonji Awili Lejingai Kasak Wawe Ninkamiji Ana Mayon Jingai Ali Mikia Kana Rek Ali Mikia Kana Kayak Nasak Ali Mikia Kana Krustongli Shawshanda Sigafumi Jibingjina Whatever legacy Mushman Sabuni Jina Matai made the legacy Lehawe. The relationship between the Father and the Jesus was always united. Jita the Sada Itumwe relationship between Iai na Jishui Lila Higata Kamakanga legacy Kamakanga relationship he Leplom Higajin. Jita Hayaka Ogtui Hili Mikia Hanali Yang Sisalala Mikia Hanali Satak Vaisa Salala or Sifuk Vaisa Salala Nachiwe Aina Kika Kakanang Malamra Varewe Lake Siji Nui Tungli Lejingai Varewe Lake Siji Nui Ngalamli Lejingai Nui relationship between Jesus Ji Haglak Aina Layaka Masuila Kayaka Kaswira Salala Kayaka Kakanangra Salala Kayaka Sipkasara Salala Jipingjina Itumli Varewe Lake Sijili Mungatang Sakra Moneta. Achu Itumwi second reading Jina Itumli reminds Sang Saktale. Jaina Matthew na Itumli Hange Matthew could be sung chapter 5 verse 6 Jishuna Hange. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Na ina Kamata Kasajili, na ina Kamashung or Kasajili Sakjangda Watsaka Maswila, Varewe Sokami, Varewe Ninkami, Ji na Iwe Mirinli Lejingi Kajine. Kanawasada
itumna gospel li kapa samwe Jishu na miracle gasa ting phangali sat khang khami chui matang li itumna khangna sambang Jishu na John thi haira gi pau gasa tharan ana khnang da isolated place li wa khawai amang aina chathai da sai kha awai sa khang thu ping kul mi ping sai kor ali amang ma ji hola phe aina awai thir shu da ana kasat apam jile va song da ana tam gu ji thei ana mission gasa jili ngaso da mi ga tung na ali follow sai chimik sho chimik tunki gi ji tharan awai sa khang thu ping na jishuli hangai athumli ong sa khau sai ko ji jana sa khwai for pha khwai khwai da ko ji shuna athumli klemai na ma ji hom nei he has a very much compassion on them ji shuna athumli lumshan la khawai jaina itumna gospel li ka pa sambangai ga ji ting phangali love phangakala khai khani aina ana phaka ji jat miracles this is the most important miracle in the gospels this events mentioned in the four gospels jaina higatha jishui hakamaha osaki aruila itumna saching dalai Jishuna Kanawa Zat Kangli Kamui Sagakai Ji Aruila Itumna Mayon Jing Dale Eucharistic celebrations. Eucharistic celebration is the most important event in our life as a follower of Christ. Ji Itumna Tam Gujita Paning Titki Gaji Osak Akane Eucharistically he Li tumna jishuwe asa aina ashi share kasa sampungai jishuna ana itumli legacy kaya khakla gaji awi legacy itum tong li share sami itumna jishuwe legacy jili wasang awi pusa awi asi sai khangarum sampungai jiaina jishuwe ningkamina khikla jika Ana itumle legacy ji thada away legacy ji itumla mi sai korowe wang ngayaw ba ki kiji that is the mission of Jesus jena away ning kami ji ne in na tumle legacy ji thada na tum aka aina aka lexing rok ko le iwe legacy ji ajkun mati wa song da ngayaw ba lo da aju itumwe kathara bible le itumle invite sadale itumle ngon mitale itum na Eucharistic celebration jili saklakai na participate sada away legacy ji sampangda legacy ji na iwe aina matang haila kha mi kumu ji vuli mayawa da legacy ji mi sar sai kula legacy ji share sa sar sai ji hi ina aju natumli kasu aina readings we reflection he hangai kala share sangai jishu we kadang makhwai legacy jishu we kwad makhle sokhmi ji atam guji da nathumi bang asa ching rano nathumli vrena ngaso mi ching rano